Poštovani gledatelji HNL Zone, dobro vam večer. Na početku nove epizode podcasta Mundi 26 vezanog uz svjetsko prvenstvo. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti dobro poznato igračko i trenersko ime Ivicu Solomona. Ivo, Ivek, mi te volimo. Bok. Dobro večer svima, pozdrav vama, pozdrav snimateljima i pozdrav svima koji nas gledaju. I moj dragi kolega iz podcasta HNL Zona, Edo Bosil Škec. Škec, bok, dobrodošao. Pozdrav Neno, pozdrav za sve gledateljice i gledatelje i naravno želim dobrodošlicu našem cijenjenom gostu. Moram sam ovu prvu epizodu s Tanacom i Besekom odraditi bez tebe i hvala ti na ovoj pomoći što si došao. Ivo, ja bih krenuo zapravo malo retrospektiva tvoje igračke karijere. Škec je u najavi ovoga podcasta zapravo spomenuo da si do ove sezone držao taj rekord u broju nastupa, 304 nastupa, dok te nije Livi skinuo ove sezone. Ono što je zanimljivo i što sam zapravo tek danas shvatio, iako statistike radim već 20 godina, 127 Varteks, 127 Slaven Belupo, to da se ne zamjeriš nekome. Pa baš tako, najte zameriti. Da, 50 u međuvremenu u Belišću, nekakvi highlight tvoje karijere ili highlightsi tvoje karijere, što ti se posebno urezalo u pamćenje, odnosno koje momente pamtiš iz svojeg igračkog staža? Pa evo sad kad malo spomeneš to na takav način, možda onaj sami početak, sam kad sam došao, tih par utakmica, igrali smo sa Zagrebom. U principu nama je svaka utakmica bila, ajmo reći, uvijek se igrao s poznatijim kao protivnicima. I Zagreb, i Osijek, i Rijeka, i Hajduk, svi su oni već bili prvoligaši, a Brendovi. Mi smo tu bili, ajmo reći, nešto novo. Pa onda, ne znam, te europske utakmice koje su, kad smo krenuli igrat, naravno da je to poseban doživljaj i oni ti onda ostanu, ajmo reći, u boljem sjećanju. Zbog putovanja, zbog cjelokupne te situacije, atmosfere koja se odvijala i tako. Da, bila je ta 98. posebno upečatljiva, odnosno 98. na 99. Prvo je Hrvatska u Francuskoj osvojila brončanu medalju na svjetskom prvenstvu, onda je krenula ta najuspješnija sezona NK Varteksa, gdje smo igrali četvrtfinale Kupa kupova. Sezona prije i ta sezona je podosta obilježila i tebe i to su sad ti neki momenti koji stvarno ostaju svakom Varteksovcu duboko u sjećanju, jer stvarno je bilo lijepo i ponosno biti Varteksovac u to vrijeme. Pa gledaj, sad si spomenuo jednu bitnu stvar, znači te generacije koja je 98, to je moja generacija, mislim sad tu godinu, dvije, sim tam. Mi smo u principu proizvod selekcije iz one bivše države koji je tražio nekakav prostor kroz ove međurepubličke lige, i tak smo i upali. Zna se kak je Varteks ušao i to da se ne ponavljamo, ali mogu reći da smo složili jednu respektabilnu momčad koja je mogla biti konkurentna i u prvenstvu, a i u europskim utakmicama. Da, osim tih nekakvih momenata iz te sjajne godine 98. Koje momente možda posebno pamtiš? Slaven Belupo, to si često spominjao, ti je bila jedna posebno lijepa stanica nogometne karijere. Belišće također, upoznao si jako puno dobrih, dragih prijatelja. Evo reći prvo za Belišće, jer sam prvo tamo otišao. To je tradicionalna sredina, oni imaju tradiciju, tamo se igra dobar nogomet. Tamo nije pitanje da li će se igrati, nego samo koliko će se uložiti i tamo se nogomet igra. I jako dobra ekipa je bila, ne znam, mogu spomenuti svoje igrače, Rudika Vida, Ivo Ergović, sad da nekog ne zakinem. Bilo je odličnih igrača.
Znači svaka ekipa je imala nekakvog, ajmo reći špilmahera koji je bio vrhunski, koji su izvodili, ne znam, prekide, slobodnjake, da kad je slobodnjak u zoni šuta, golman sam nek se počešlja da ljepše izgleda na slici. Mislim, spomenut ću i dečka tog Pintarić. Nevjerojatnih igrača. I velim, to sve ostane u lijepom sjećanju. Evo, danas se čujem s nekim od tih ljudi. Onda i taj poslije odlazak u Belupo. Bit je u principu u tome da uvijek kad nešto radiš iz početka, ljudima to ostane u sjećanju. Kad napraviš nekav rezultat, ja sam imao sreću da sam to radio i s Varteksom, pa na kraju i sa Belupom. Znači početak tih europskih iskustava, za njih je to bilo nešto novo. Znači konkretno krenuli smo sa Intertoto kupom, pa onda nastavljali, ne znam, mi smo recimo izbačeni od Aston Ville, onda ih je Varteks poslije izbacio. Znači mi smo ih dobro izmorili bili, kužiš, tako da... To je to. To je bilo presudno u tome svemu. I velim, to je najbitnije, da ostaneš u sjećanju ljudima iz tog vremena po nečemu da si nešto prvi napravio. Evo što ste sada rekli, da ostaneš prepoznatljiv po nečemu što si prvi napravio, a vi ste ostali upamćeni svim generacijama, kako meni, tako i mlađima od mene. Spomenuli ste špilmahere, vi ste bili poznati kao pravi špilmaher, ali među vratarima. Već tada, dakle, to je bilo prije 25-30 godina, vaša igra nogom, utjecaj na samu igru, ono što se danas smatra pod normalnim da vratari sudjeluju u igri, da je njihova tehnika na jednoj zavidnoj razini, to je isto tako bilo i kod vas od samog početka karijere i po tome ste bili prepoznatljivi, zato su vas i treneri vratara, a i treneri vaši prvih ekipa i cijenili i voljeli. A kako je to zapravo krenulo, vi nikad niste imali nikakvih problema sa time, dok u to doba mnogi vratari su zaista u tom smislu... Bacili krom do sebe. Da, oni dosta su zaostajali u tom smislu. Kao daj vrući krompir nekom drugom. Da. Pa ja mogu reći da, recimo u to moje doba, Dražen Ladić je bio isto jako dobar u igri s nogom. Željko Pavlović, recimo. Njih se ajmo reći, sjećam da su korišteni kao tako. Meni je bilo ovdje jednostavno, zato što sam imao trenere koji su zahtijevali da igramo, da ne nabijamo. Znači od Branka, od Beseka, od, šta ja znam sada, nekog ne zakinem, ali u principu tradicija je ovdje da se igra. Znači onaj build up, da se igra od vratara, da nema baš previše nabijanja. A i moji ovi stoperi, Toplak, Grga, oni su radije voljeli pustiti, nisu izbijali glavom, nego trče za njom pa vrate meni. Onda smo to tak uspjeli odigrati si malo ševu i to. Osim ako je igrao, a sad ću se spomenuti pokojnog Durakovića, ako njemu dodaš onda je bilo nemoj bola, meni samo nabij. Tako da, bilo je svega. Neke druge kvalitete. Da, bilo je svega. Mislim, meni to nikad nije bio problem jer sam faktički sam pionirski, nije prije bilo limači, pioniri, stariji, mlađi, kadeti, bili su pioniri i juniori. Znači ja sam igrao do 16. godine nogomet i onda poslije taj prelaz, slučajno sam postao golman. Nikad mi to nije bio poslije problem. Znači od tih turnira, malo nogometnih do prelaska u taj vratarski dio, gdje sam nakon 3 utakmice koje sam branio za seniore već došao u selekciju te regije Sisačke do 21 godine i tako je to krenulo s tim vratarskim dijelom. Recite mi, pošto ste sami naglasili da vama to nikad nije bio problem, sagledavajući igru današnjih vratara, kad pogledamo top level, vratari su danas u potpuno drugačijim ulogama nego je to bilo u vaše vrijeme. Kako gledate, čak i na način, gledao sam i slušao izjave određenih trenera da u redu evaluirala je i ta pozicija vratara i sve je to u redu, ali ipak na kraju bi trebalo biti da vratar, odnosno golman, brani
on brani, on ne treba, ne bi mu prioritet morao biti to. Kakav je vaše gledanje? Pa sad zavisi od strategije koju imaš, koju klub zahtjeva. Znači, naravno da ako možeš birati da ćeš izabrati neko ko je kompletan, ko nema problema s tim, ako ih imaš. I onda ćeš naravno izabrati ono ko zna sve. Dok recimo s druge strane mi malo idu, ajmo reći, na živce ovi sad rukometni tip, sad te nekakve škole koje se kopiraju, koje se stvaraju nekakvi, ajmo reći, pravila koja u principu ne bi trebala biti. Nego se zna, mi to u struci znamo, znači lopta je uvijek izvorište nečega i zna se kako se ide u loptu, kako se skraćuje kut, kako se ulazi u šut, kako se... A onda trendovi se mijenjaju, znaš kako sve se to vrti u krug i jednostavno nekad onda i iznimke postaju pravila. Pa će onda reći, gle, Neuer je to izmislio. Ili igra trećeg beka, Neuer je to. Ma nije to Neuer izmislio. Koristili su to i drugi, ja sam to koristio. Da. Samo što je sad ovo to bilo potencirano, pa eto tak. Ispalo... I slučajno brani za Bayern, pa se vidi. Medijski je to puno više popraćeno i naravno da se onda isforsira nešto. Ili ne znam, sad kaže, izmislili su, u Italiji su izmislili sad opet igru 3-5-2. Pa mislim, mi smo igrali kod Branka Ivankovića 3-5-2. Prvi Ilija Lončarević koji je krenuo s 4-4-2. I onda su nakon toga opet svi krenuli igrati 4-4-2. Prate se nekakvi trendovi, krene se s trenizima i to je tako. Imaš kako smo se dotakli teme i malo prije, kakve igrače imaš, tako u principu trebaš i slagati. To je bit trenerskog posla. Da, spominješ trenerski posao, trenerski put nakon igračke karijere i uspješna trenerska karijera. 2010. do 2012. Al Faisali, jesam dobro izgovorio? Al Faisali. Sa Varaždin, Zavrč, Međimurje, U19 reprezentacija Hrvatske, trener vratara, ali možda je taj inozemni dio sa Zlatkom Dalićem ostao najdublje, pretpostavljam, i tebi u pečatu. Pa sigurno da je to bio jedan put u neizvjesnost. Znači Zlatko nas je zvao na sastanak, mene i Boru Perkovića, mi smo bili, ajmo reći, tu najuži taj nekakav izbor. I Miro Jamnić koji je bio naš maser, fizioterapeut i to što se toga tiče. Jednostavno je došlo, idemo ili ne idemo, mislim. Situacija u klubu bila takva kakva je, već se dugovi natukli. Na karticama si već 50-60 tisuća kuna u minusima. Jednostavno moraš gledati od čega ćeš živjeti, šta i kak je i ne pitaš puno. I otišli smo tamo i krenula je onda ta naša avantura. Namjerno sam spomenuo tu suradnju sa Zlatkom Dalićom jer si sigurno jedan od kompetentnih trenerskih imena koji može zapravo govoriti o Dali, a Dala je izbornik Hrvatske, pa evo, malo se prebacujemo na svjetsko prvenstvo koje nam je centralna tema ovog podcasta. Puno je bilo lamentacija proteklih tjedana i mjeseci, da li je Dalić dobro izabrao, je li to? Jel podržavaš izbor Zlatka Dalića? Ja mogu, pitanje postaviti, nije bitno što se priča nego ko priča. Znači, ako ćemo mi gledati dosadašnje rezultate, ko je autoritet u tome svemu? Zlatko Dalić. Znači, on iza sebe ima medalju iz Rusije, medalju iz Katara. O čemu mi pričamo? Znači, mi možemo biti, egomanijaci ili, raditi u nekom interesu klupskom i forsirati svoje igrače da se, naravno, to je biznis. Međutim, on gleda Hrvatsku, gleda najbolju situaciju koju može i po meni je ovo najbolje što se trenutno moglo odvesti i izabrati. Kakvo je tvoje razmišljanje vezano za predstojeće svjetsko prvenstvo i naravno nastup Hrvatske? U srijedu nas čeka ta prva utakmica s Englezima. A gle, ja ne volim baš te prognoze, tak, prvi cilj je ostvaren, znači mi smo se plasirali, ja mislim da je to u ovim uvjetima kad pogledaš koje države nisu i mnogobrojniji od nas nisu uopće otišle. Znači, sad već imamo drugi cilj, proći grupu. Prva utakmica, zna se da je najbitnija, po meni će i neriješen rezultat biti dobar. A onda imamo ove dvije za potvrditi jednostavno kvalitetu, ali velim, ja bi sa Engleskom bio zadovoljan s neriješenim.
Ostatak svjetskog prvenstva, malo pogled na neke favorite, ko je tu? A gle, malo se to razvodnilo sa s tom kvalitetom. Evo vidjeli smo i večeras isto ovo, Njemačka i ne znam ni kako se zove. Curaçao. Velike su kvalitativne razlike između nekih reprezentacija. Mislim da to da to ne vodi baš dobrom. Ta brojčana situacija. Mislim da neki ne zaslužuju jednostavno kvalitativno biti tu. Jer ovako i prije smo imali problema, jer ne znam, uvijek su nekakve europske reprezentacije koje su bolje od ne znam nekakvih istočnjačkih ili južnoameričkih, ostale doma, ali zbog te kvote, formulu, da. Tako je, znači svjetsko prvenstvo pa ajde. Velim, pričekat ćemo malo sad da se to sve isprofilira, ali mislim da će ovi favoriti tipa Španjolske, Francuske, Portugal, Argentina, sad da ne nabrajam ove neke druge, mislim da bi trebali, ajmo reći onako u hodu proći taj krug, a onda se pomalo loviti formu za daljnji tijek natjecanja. Ti si pristalica ovog južničkog nogometa. Pa meni je ja volim Barcelonu, recimo taj Cruyffovski način, volim posjed, znači to je najteže igrat na posjed i na gol više. To ko se bavi tim poslom, on to zna. Najlakše je parkirati autobus i gore šta ti Bog da. To je, malo se vraćamo na onu Varteksovu školu nogometa, znao si spomenuti tih famoznih 5 dodavanja. Pa naravno, ja velim uvijek sa svojim igračima govorio daj samo nakon oduzete lopte, kad se trebamo transformirati, idemo izbrojati 5 paseva. Ja rekao sam uvijek dečkima, 5. pas mi smo u prilici za postizanje pogotka. I onda su, znali dečki dolaziti i govoriti, reći, gle vidi, stvarno treneru je tako, pa je, tako je. Znači koristi iskustva, nekakva, nas koji smo nešto doživjeli. Da prebacim malo lopticu na sebi. Pa da, evo Neno je spomenuo tu vašu suradnju sa izbornikom Dalićem. Zajedno ste bili dakle na Bliskom istoku u Arabiji. Vidi se u dakle sada moderno vrijeme puno ulaganja, promociju, dizanje kvalitete. Međutim u doba kad ste vi stigli tamo, sigurno ste se susreli sa raznim stvarima. Kako je zapravo bila situacija kad ste vi tamo stigli i kako su zapravo oni shvaćali nogomet, odnosno vas kao stranci iz Europe koji su došli da bi ih digli na neku novu razinu? Znaš kako bi Dala rekao isto Čirinu poznatu, da su valjali ne bi nas zapali. Znači on je jednostavno tražio prostor da negdje nešto napravi, da se nađe sredinu gdje može nešto napraviti i došla je ta prilika da preuzmemo klub koji je faktički s najmanjim budžetom u ligi tamo. Znači to što je on napravio tamo, 2 godine za redom, znači mi smo bili plasirani među tih 7 ekipa gdje automatski ulaziš u kup kralja, što je za njih bio izvanredan rezultat. Poseban prestiž. Znači on je proglašen bio od strane novinara najboljim trenerom. Šta je umjetnost tamo napraviti. Pa njegov prelazak u Al Hilal, dolazak na ekipu u 21 sa dogovorom da kad trener dobije otkaz, da će preuzeti, mislim, trebaš ti to napraviti samcat. Znači, to ne možeš vjerovati kako to moraš biti čovjek sposoban da to uradiš u onim tamo uvjetima. Koji su to uvjeti? To je stvarno pa to ti je dosta specifično. Sociologija živa, ne znam kako bi ti ja to upisao. Znači, sociološki takvu moraš imati inteligenciju da jednostavno iskoristiš. Dobro, imamo sreću, znaš, onako crn markantan izgleda zgodan za njih i čuj, jednostavno svidio im se. I njegov nastup i ta galantnost i on je jednostavno znao kako, šta, a na kraju krajeva imao rezultat. Kako je bilo raditi tamo? Pa bilo je svega u početku, oni su, ajmo reći, talentirani, ali nemaju radne navike, nemaju tu evropsku, ajmo reći, nekakvu točnost i tak, na što smo mi navikli.
I onda smo se morali snalaziti na sve moguće načine. Uvijek improvizacija. Znači prvi trening to neću u životu zaboraviti. Znači mi došli sat vremena prije treninga, postavili sve kapice po terenu, sve to šareno lijepo izgleda, da kako bi rekli mi u Varteksu s nadvožnjaka mora sve lijepo izgledat dok imaš trening. I mi čekamo, pola sata prije treninga nema nigdje nikoga. A pravilo je inače, znaš 45 minuta do sat vremena, dečki dolaze, rade predtrenažne aktivnosti, znači imaju masaže, imaju pripremu za trening, svako ko šta treba da napravi, da se pripremi. 5 dolazi kapetan, vuče se ko slina, kopačke nosi onako. Ide i on sjeda onako, prekrižio noge i prvo kavica i ova datulja. Lagano. I on jede, mi gledamo sad niko ništa. Pomalo, a? Dolaze drugi i onda kreće molitva i tek nakon molitve, ali oni to sve znaju da je to tako i to je jednostavno molitva je glavna, završila molitva, mi smo krenuli s treningom i onda smo se faktički ušlepali smo se na brzinu jer to jednostavno vidiš da je to tako u toj kulturi i ne možeš drastično nešto mijenjati. Možeš se samo prilagoditi i pridobiti te igrače na svoju stranu. I to je ta inteligencija socijalna koju jednostavno ako nemaš možeš se slikati, spakiraj kofere i kući. Dobro, ali taj je nogomet isto i na tim meridijanima znatno napredovao. Da li očekuješ nekoga s tog područja na ovom svjetskom prvenstvu da može Pa gle, Istok, ja ne znam sad u ovoj bivšoj emisiji možda ste spomenuli, Branko je možda rekao da ljudi podcjenjuju Istok, znaš, ali ima ozbiljnih ekipa. Evo sad ne znam, Australija je dobila Turke. Koreja je dobila. Koreja je dobila, večeras zanima me Japan kako će odigrat. Mislim da ima par ekipa koji zaslužuju pozornost i koje mišljenja sam da stvarno bi mogle nešto ozbiljnije napraviti. Ono što sam ja htio izdvojiti iz svih tih reprezentacija, pošto ste nam vi ovdje gost, to su vratari. Znamo, naravno, to su europske reprezentacije koje imaju fenomenalne vratare koji su, recimo, ajmo reći, u nekih top 10 na svijetu. Naravno, Neuer Njemačka, imamo Raja Španjolska, Courtois Belgija, Emiliano Martinez iz Argentine, Alisson iz Brazila, Bono Maroko, Ovo je Portugalac. Rui Patricio. Krenuli golmani pričat sad. I tako dalje. Ja mogu na kavu. To su oni špic vratari. Međutim, ima tu dosta i ovo, pošto ste spomenuli Aziju, Afriku i Bliski istok, i tu su ja bih rekao ovo što sam do sad gledao, vratari izuzetno kvalitetni i sa velikim utjecajem na svoje momčadi. Pa nekad su recimo Južnoamerikanci imali jako loše vratare. Znači sve je bilo ok, ali su uvijek znali kiksat Do trenutka kad je u Brazilu kad je Tafarel došao i onda se to nekako pa ne znam, meni su opet tipa to evropski, nekako sam naviknut na njih pa mi valjda simpatičnije to. Mislim da su te ekipe malo ozbiljnije, posebno ovi španjolski i tako, koji znaju baš to vrhunski. Znači, kad ti braniš u Realu ili u Barceloni, znaš kakva je to selekcija. Ili u Engleskoj ligi. To ne može biti slučajno, to moraš biti stvarno. Zato mi je drago za ovog našeg, recimo, malog Pandura, da je sad ušao u tu konkurenciju, jer ja sam bio s njim na U19 na jednoj akciji gdje smo igrali bili protiv Italijana, mislim u Trstu ili u Gorici, ne znam sad točno gdje smo igrali, 2 utakmice smo igrali, mali je bio fantastičan. Ja sam imao osjećaj da on ne može primiti gola, on sve lovi. I onda nakon, nije prošlo možda 6 mjeseci, dobio priliku, počeo braniti u Rijeci i odmah je otišao za Italiju i evo sad je napravio, ajmo reći, ovaj iskorak. Ako bude to sve kako treba, imamo za budućnost vratara. Pričam Valderrama, mislio sam na Higuitu. Nego kad smo već kod vratara,
isto je dosta rasprava o tome da li je Livi taj koji je trebao biti i ostati broj 1 vatrenih. Pa evo sad, s obzirom da si ti s jedne strane i trener, s druge strane i bivši vratar, da li je to ispravan izbor? Pa da li smo imali nekog koji ima bolje izvedbe? Znači reprezentativne po meni nismo imali. Znači ovo drugo sve što gledamo formu ovih naših drugih koji su kao tu trebali biti, znači jedino u konkurenciji, ajmo reći ovaj mali Kotarski, nije imao baš dobru sezonu, imao nekakvih kikseva i tako, dok recimo Pandur je imao izvanrednu sezonu iza sebe. Tako da, sad tu znaju i na treninzima šta se dešava, to je u principu i najbitnije, oni znaju u ekipi kakvi su odnosi, šta i kak je, ali mislim da se ne trebamo bojati za to s te strane. Evo, oprosti, samo da se ubacim, pošto osip dobijem od takvih izjava, medijskih napisa i toga, zar je stvarno potrebno pumpat tiražu s takvim naslovima, propitkivanjima stalno? Evo sad smo imali te dvije prijateljske utakmice protiv Belgije u Rijeci i Slovenije u Varaždinu. Ponovo je Livaković pokazao ono što i vrapci na grani znaju, da je to izuzetna kvaliteta što se tiče same vratarske pozicije. O odnosima unutar reprezentacije, utjecajima, to uopće neću spominjati. Koja je to razina? Zapravo sam to i htio potencirati, upravo zato jer se previše piše, a činjenica je da je Livi dio, ono što i Dala i cijela ta repka forsira The Family. Znači, tu su jako bitni ti odnosi, vjerojatno ćeš se i ti složiti da osim nekakve trenerske klase i trenutačne forme, jako puno igra kako s kim diše i funkcionira. Ipak su i Guardioli, Šutalo i Erlić, i da sad ne nabrajamo, naviknuli sa Livijem i na kraju krajeva je i Luka Modrić kao kapetan i lider te reprezentacije stao čvrsto iza Livakovića, čak i u ono vrijeme kad možda Livi nije bio u nekakvoj top formi, ne top formi nego top samopouzdanju, dobio je podršku kapetana, ti si taj, ti si pravi, ti si... Ja ne vidim problem u tome sad, nego je pitanje da li imaš boljeg. I da li je taj pokazao da je bolji i da li se dokazao da je bolji u kontinuitetu. Naravno da te sve priče djeluju na njega, znači psihološki, pa neće svejedno ako non stop ti visi neka mača. Vratarska pozicija je takva, svaki kiks je vidljiv i jednostavno se moraš znati nositi s tim. Mislim da ovo do sad što je bilo, da je to na zadovoljavajućem nivou i da mi ne bi trebali uopće razmišljati sad o ne znam nijakakvim tu egzibicijama. Da, nisam slučajno postavio to pitanje jer to je to prokletstvo vratarske pozicije, ili si prvi ili si, ako si prvi je sve super, ako si drugi, onda čekaš svoju priliku, a zapravo si ti to u svojoj igračkoj karijeri nekoliko puta osjetio. Ja se uvijek vraćam, sjećam se tih vremena, te 98. i tvoje stvarno top forme, vjerojatno najbolje u karijeri, ali eto imao si s druge strane i peh da si imao za konkurenciju Marijana Mrmića koji je bio reprezentativna dvojka, reprezentativac, osvajač bronce u Francuskoj i koji je bio isto tako brand vratarski. Pa da, onda dođeš u situaciju gdje se ne pita sad to jesi ti taj, nego jednostavno status. Ali ja u tom trenutku nisam mogao dozvoliti da, nisam ja sebi ikad priznao da, mislim, ja znam, vjerovao sam u sebe, ja sam očekivao možda priliku da se dokopam jednog dana isto reprezentacije i možda boljeg kluba, možda Dinamo, možda, nažalost, bio sam tu gdje jesam, ali kad saberem to sve na kraju i dugovječnost i statistiku, znači od 304 utakmice, 100 čistih mreža, to je 1/3. I to u Varteksu, Belupu i u Belišću. A da sam bio u Dinamu, znači, znaš koliko ti je tamo jednostavnije i sigurno bi primio manje, i upola možda manje golova, nego i statistike su, mislim ja sam to saznao nakon, ne znam, možda 5-6 godina nakon što sam već trener bio. Nije se to pratilo. Da sam baš gledao to, onda možda ne bi otišao godinu dana u Samobor,
u treću ligu, kužiš, jer je ugovor bio super i Boban je tamo preuzeo i onda ideš, gledaš gdje ti je bolje, gdje jednostavno moraš gledat na sebe i zarađivati i gledaš na ugovore i tako. Velim, ne mogu ja zamjeriti nikom ništa, klubovi rade ono što misle da je najbolje za njih, mi se tu snalazimo koliko možemo, za sebe gledaš sebe i jednostavno prvi taj dolazak mrmin tu, ja sam otišao u Belišće, ali onda imaš neku satisfakciju, dobiješ ih 3:0 pa ti Vajstonsi opet skandiraju Ivica Solomon. Da, vraćamo, reci. Što se tiče, spomenuo si broncu 98. Spomenuo si vratare. Na današnji dan, dakle na dan snimanja, odigrana je 98. utakmica između Hrvatske i Jamajke. Prošlo je 28 godina. To si sad na digitalno računu. Od prve utakmice Hrvatske na svjetskim prvenstvima, a kad smo kod vratara, gledao sam i slušao. Majstor iz Jamajke je super gol od Prosneškog prijemu, svaka čast. Jer radi se o hrvatskim vratarima, dakle o Draženu Ladiću i Marijanu Mrmiću, o odlukama Čire Blaževića, o odlukama Ivana Katalinića koji je u to vrijeme bio trener vratara, jer je Dražen Ladić tad bio u katastrofalnoj formi, to proljeće. Nisu znali što da naprave, na koji način. I tu se onda, ovo što smo mi sad pričali za Dominika Livakovića, tada se dogodilo upravo i sa Draženom Ladićem, koji je postao apsolutno najbolji vratar tog svjetskog prvenstva bez ijedne trunke sumnje. Da, po meni je bio jedan od dva, recimo, koji je stvarno dobro odradio prvenstvo. A mislim, u međuvremenu mi smo bili cimeri na školi, na kineziološkom, znači na trenerskom tom našem. Mislim, bilo je tu svega. To je bilo i političkih igara i pritisaka i s jedne i s druge strane. Ovi dolje su stiskali da brani Gabrić. Mi nismo mogli čak ni mrmu progurat u to doba. Šta ja znam, ali znalo se 10 utakmica tipa, ne znam, ja s Belišćem dođem, outsider totalni. Sada mi ispričam priču, ja odem, pitam trenera da li mogu otići kupiti rukavice na Vele sajmu, je bio sajam športa. Ja odem svojim novcima kupujem, znači nije meni klub mogao kupiti. Kupim 2 rukavice i na večer dolazim na utakmicu. I dobijem u Dinamo 2:1 u gostima, ja sam bio igrač utakmice. I sad ja dok sam malo odugovlačio, pa skidam rukavice, pa vežem kopačke, pa sad to sve televizija snima. I mene poslije utakmice dolazi taj čovjek koji mi je prodao rukavice i veli, evo vraćam ti, kaže, novce, sve, kaže, dođi kod mene, ja sam ti od danas sponzor. Mislim, jedna onako priča zanimljiva koju niko možda ne zna, kak smo se mi znali snalaziti, kak je to nekad išlo. Znači, uopće na sreću, evo, samo tak. Da, tih anegdota sigurno ima još jako puno i Ivo Solomon će sigurno biti i naš gost u specijalnom podcastu posvećenom njemu u našem serijalu iz HNL albuma koji kreće ove jeseni, evo i to sad najavljujemo. Međutim, ajmo se mi vratiti na svjetsko prvenstvo, s tim da prije nego što se pozabavimo sa našim svjetskim prvenstvom, budući da mi ovaj podcast radimo sa podcastom Čakule, naših iseljenika iz Njujorka, Deno Armada, Zvone, Antolos i ostala ekipa. Mislim da imamo Denu na liniji, pa evo da malo popričamo kakva je atmosfera u Americi i kako to izgleda među našim iseljenicima uoči te prve utakmice sa Englezima u srijedu. Jučer se i ta zastava razvijala, pa evo nastavljamo. Deno nam je u autu, vozi se na posao, pa da ga čujemo. Denis Visković, Deno, čujemo se, vidimo se. Čujemo se, dobar dan. Jel se čujemo? Čuješ? Pozdrav, Deno. Kako je u Njujorku? Pozdrav. A, i vidimo te, bravo. Kako si zgodan. Jel ti nas vidiš nas?
Dečki, ton malo ovoga. Deno, reci mi kakva je atmosfera u SAD-u, znamo da je jučer razvijena ta 100-metarna zastava, vidjeli smo kadrove, hvala na njima, objavljeni su i na našim društvenim mrežama. Kako se priprema taj početak svjetskog prvenstva među našim iseljenicima? A nema na čemu, pa dobra je atmosfera, došlo je dosta ljudi, iako znam dosta ljudi koji ni ne idu zbog te skupoće karata, ali mislim imaju euforije koji uvijek, tako da će biti dobro i zanimljivo. Da, spominjali smo tu skupoću karata, koliko je? 180.000 ulaznica navodno ostalo neprodanih. Pa ne znam, nemam točne informacije, sad zadnjih dana nisam nešto baš to gledao, ali znači najjeftinija karta u Filadelfiju je $595 skroz gore na tribinama, znači ne vidiš ništa. Koliko je onda najskuplja? A nisam siguran, vjerovatno dole u VIP boxu, vjerovatno 10.000 bih rekao, možda malo manje. Sad ovo za prvo kolo. Da, malo smo neformalno pričali, dosta se lamentira, pa čak i piše da organizatori umjetnom inteligencijom popunjavaju za live prenose tribine, da to izgleda popunjeno, da se prikrije ta neprodaja ulaznica. Koliko ima istine u tome, jel se zna nešto više ili je to samo puko naklapanje? A mislim, pa pročitao na internetu sam vidio više tih poznatih televizijskih kuća i to su to tako objavili. Da ne znam osobno ako je to tako, ali ne bi se začudio jer isto ti umjetna inteligencija kad uđeš na stadion te vodi do sjedala, do tvojeg sjedišta, tako da ne bi se čudio da imaju nešto tu prikriveno jer recimo kadrovi nekih ljudi koji su bili na utakmicama pokazuju jedno, a kadrovi što su pokazali FIFA recimo na televiziji pokazuju drugo. Tako da ne bi se čudio ne da pokušavaju malo to prikriti tako. Da, ne sumnjam da će među Hrvatima biti vruće u Americi, ali ajde, s obzirom da je SAD 4-1 pobjedio Paragvaj, kako Ameri dišu? Znamo da oni nisu baš posebno nogometna nacija, ali jesu se sad probudili možda? Pa da, tu mislim na našoj strani, tu prema New Yorku manje, ali tamo recimo gdje je Seattle, Houston, pogotovo Seattle, gdje igra Seattle FC, oni su tamo poznati po nogometu, imaju uvijek oko 70.000 gledatelja na stadionu, tako da sve ovisi gdje će Repa igrati, ali pa da, bolja atmosfera sigurno, ali sad je NBA završio, jučer su Knicksi osvojili, tako da je bio, New York je gorio sinoć, tako da. Sad te Škeclaša nešto pitati. Deno, ti si sigurno veliki navijač Knicksa, kao i dosta ljudi tu koje ja znam, još od vremena Ewinga, Amara Stademajera, Carmela Antonija i ostalog. New York je napokon dobio paradu prvaka, cigare su se pušile u slačionici. Da čujem neke tvoje impresije, sigurno si jako sretan zbog toga. Pa jesam da originalno sam navijač Chicago Bullsa još kao dijete, je Toni Kukoč igrao, ali dobro, oni su sad dosta jako loši. Što se tiče Knicksa, pa mislim sve rezultati pokazuju kako sam objavio kod mene tamo na Instagramu da su pomeli konkurenciju. 4-0, 4-0, 4-1 sad na kraju, znači Bronson je nezaustavljiv. I 53 godine se čeka taj trofej, neki su se nadali prošle godine, ali evo sad je tu i vidjet ćemo, nadam se da će to Knicks iskoristiti, napokon napraviti jednu, ne bih rekao ozbiljnu franšizu, jer to i jesu po PR-u i po svemu, nego da će rezultatski biti u vrhu sa stalno. Da, vidim, outfit si posložio, kombinacija Rijeke i Njorka. Reci mi, evo, tu je s nama Ivica Solomon, današnji gost, imaš možda neko pitanje za njega? Pa, o čemu si sad pričali? Ti rekao svjetskom prvenstvu? O svjetskom, o favoritima i tako. Nisam slušao zato pa mislim da čisto ovako
kako mu se činila utakmica recimo Brazila i Maroka, da li je iznenađen da je Maroko tako dobro odigrao, a Brazil da nije uspio zabiti, mislim, gol za pobjedu. Pa mislim, za mene nije iznenađenje, jer Maroko već duže vremena pokazuje da su im izvedbe na nivou. Osim što Brazil, ajmo reći, razočarava već duže vrijeme svoje navijače. Mislim da dok su ovi tipovi poput Viniciusa i koji se bore za svoju državu, imaju osjećaj da se trebaju boriti, mislim da će uvijek biti u problemima. Deno, evo ja imam pitanje jedno za tebe, pošto mi smo u iščekivanju naše utakmice u srijedu, a naši susjedi su svoju odigrali prije 2 dana. Kako komentiraš utakmicu između Kanade i Bosne i Hercegovine? Kako si ti to vidio? Mislim da na kraju Bosna može biti zadovoljna tim rezultatom. A ti? Pa da, mislim, dobar bod za Bosnu sigurno, Kanada može žaliti, mislim, Kanada je više sad tehnička momčad koja igra, fali taj Davis, ali mislim, dobro su izdržali su, ali ne znam, dalje od prvog kruga, mislim, dalje od, kad bi izašli iz skupine ne vidim i dalje, jer ima dosta kvalitetnih reprezentacije koje igre, koje su fizički nadmoćne. Recimo, vidjeli smo Meksiko koliko je pritiskao Južnoafričku republiku, makar Južnoafrikanci su mi djelovali, malo su pod dojmom i dosta su tamo petljali s tom loptom od traga, s čim se ne slažem. Treba to ispijati, pogotovo prve utakmice. Ovo je turnirska forma natjecanja, nemaš vremena za greške ispravljati. Tako da što se tiče Bosne isto. A treba se boriti, igrati, vidjeti. Mislim, sigurno će možda i suci malo favorizirati domaćine koji uvijek i sigurno će pikirati na jednoga, a i Amerikanci i Meksikanci su počeli dobro, tako da vidit ćemo kako će to sve ispraviti. Pustimo mi njih, koliko se ljudi očekuje naših, naravno, u Dallasu? To stvarno ne znam. Biće ih sigurno više van stadiona nego na stadionu, jer imaju organizirana ta okupljanja prije sve 3 utakmice su organizirana okupljanja i dosta ljudi koji znam će ili otići i neće završiti na stadionu, nažalost. Tako da, ali opet ćemo imati dobar broj, sigurno, ali kako bi rekao, nije to. Nije to kad ti ne možeš ići na svjetsko prvenstvo, pogledati jednu utakmicu u zemlji koji živiš i radiš, moraš izdvojiti, ne znam, poveću svotu novaca, to je meni žalostno. Ubija euforiju nogomet. A pitao sam Zvoneta u četvrtak, pa evo pitam i tebe, jel se peku ćevapi po Njujorku? A uvijek se peku ćevapi, ovdje je normalno kad je nostalgija za doma, da, uvijek. Dobro, mislio sam sa susjedima. Pa dobro, da, mislim. U dobrim smo odnosima, tu je nekako drugačije, nema onog naboja, recimo, tu nemaš naboja između navijača Rijeke Hajduka, kamoli nešto drugo. Da vidimo po tebi i Zvonetu koliko ste dobri. Tako da je. Dobro, Deno, hvala ti puno, hvala ti na javljanju u svakom slučaju i idemo dalje u nove pobjede. Sutra ti imaš svoj podcast, evo poziv svim gledateljima HNL Zone i Mundija da isprate i podcast Šakule na YouTube-u. Ivor Vajcer ti je sutra gost, ako se ne varam, jel tako? Da, Ivor Vajcer, da, sa tribine, da. Eto, preporuka, Ivor Vajcer, opatijski majstor Eurogolova u 90 i nekoj minuti kod Denisa Viskovića. Deno, hvala ti puno i do gledanja i slušanja. Da, nema na čemu, pozdrav svima i hvala što ste slušali. Hvala, čao. Bog.
Mi se vraćamo u svjetskom prvenstvu. Hrvatsku smo već spominjali, očekivanja Hrvatske smo spominjali. Ono što je zapravo iznenadilo svijet je plasman Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Pa evo, budući da su nam prvi susjedi, budući da se evo i naši Hrvati dosta druže sa Bošnjacima i nismo sad saznali koliko se ćevapi peku skupa, koliko zasebno, ali evo, kak ti gledaš na plasman Bosne i Hercegovine na svjetskom? Pa kao prvo, meni je jako drago da bilo ko, kad kažemo s ovih prostora, da uđe, kad pogledaš kakve reprezentacije nisu došle. Evo. Mislim da su oni malo isto uleteli tu na krilima, ajmo reći, onog nekog domoljublja i onog svega što smo mi recimo u početku radili i to mi je jako drago da malo usreće svoje ljude. Evo. Iako ne mogu stvarno, ne mogu sažvakati te Talijane da su oni to sebi mogli dozvoliti, bez obzira sad igrali su na takvom... Sad Bosanci bar imaju prime time termine jer je sve slagano za Talijane. Znači, sve igraju u 9. Ovi su ih htjeli pozvati kao goste zbog te njihove zajednice u Americi koja je stvarno... ali evo, mislim, kak bi rekli, lopta je okrugla i ide onaj ko zasluži, jel tako? Imali su utakmicu gdje su trebali pobijediti, imali su čak i vodstvo, nisu... Imali su i zicer na 1-0. Da, i Bosanci, ajmo reći, mislim, sad, evo kad pogledaš, nekako su, ajmo reći, mini Jugoslavija, onako su malo sad podijeljeni. Sad je ovaj Srbin zabio gol, imamo ove obrambene naše i zadnje vezne, tako da i golmana, pa smo se nekako ušlepali tu i za sad dobro guraju obzirom na sve. Mislim da su ovo protiv Kanade, mislim to je nogomet, može biti lošiji prostorno, ali evo vidiš, izvukli su neriješeno. Mogli su kod 1-0 da je zabio Demirović onaj izlazak pred vratara, da su zabili drugi gol, već se okreće priča. Međutim, bili su pod takvim pritiskom, Kanada igra u drugoj brzini i jednostavno nisu to mogli, samo je bilo pitanje trenutka kad će pasti. Ne mogu ja od vratara dalje. Spomenuli ste Nikolu Vasilja, koji je sin Vladimira Vasilja. To je isto jedna ništa bez Varteksa. Fantastična priča. Čovjek koji je branio dakle, u Varteksu i bio kapetan Zagreba i bio u Dinamu i u Dragovoljcu i bio na svjetskom prvenstvu, osvojio broncu 98. Postali su 5. otac i sin u povijesti koji su igrali na svjetskom prvenstvu za različite reprezentacije. Rekli ste mini Jugoslavija, zaista imamo tu od, Ivana Bašića, Ivana Šunjića, Nikole Katića, pa je Jovo Lukić, pa imamo generacija Bosne i Hercegovine, to su sad mladići koji su rođeni oko 2005. godine, od 2000-2005. Neki ne znaju tečno govoriti jezik. Neki su rođeni u Americi. Neki naši reprezentativci ne znaju tečno govoriti jezik. Oni su se okrenuli tome što je Hrvatska radi još uvijek, ali okrenuli su se svom iseljeništvu u Americi, Njemačkoj, Švicarskoj, dakle po cijelom svijetu i crpe te mladiće koji su prošli ozbiljne škole nogometa, igraju u ozbiljnim klubovima i ja sam na tragu nekog razmišljanja da je to možda je malo prerano, ali nekakav logičan slijed događaja da je Bosna uspjela se kvalificirati i ostvariti jedan respektabilan rezultat. Pa sigurno, obzirom kad pogledaš koliko dobrih reprezentacija nije uspjelo proći. A opet moraš im priznati da su i oni imaju kvalitetu kad su uspjeli. Da. Nije to samo jedna utakmica. Nego ti si igrao kvalifikacije pa još dvije kvalifikacije. Baraže, da. Trebaš ti to odigrati. Tako da svaka im čast, kapa dolje. Da, podsjećaju malo na naše provlačenje protiv Ukrajine pa svjetsko prvenstvo i ajde, želimo im sve najbolje. Ne samo oni, nego ne da se sretnu s nama. Nego su blizu bili Kosovo, Albanija, jedno Kosovo koje, kad gledaš sad ti tu outsiderski, ali imaju ozbiljne vrijednosti, to što veliš vani su ti dečki i kad dođu oni igraju sa žarom, srcem, voljom, jednostavno
Da, ono što mene jako smeta u cijeloj toj priči je to stvarno seciranje tko šta od kuda, a to nikad niko neće pitati u reprezentaciji Švicarske kad smo već Kosovo spomenuli, ili te Francuze koji imaju više crnih nego bijeli, da sad ne ispadnemo tu rasisti. Ne, sve okej. Ali, nažalost to je moramo reagirati na to. To su te neke teme koje, to je već neka druga priča. Ali dobro, ajmo mi malo osvrt na dosadašnjih 8 utakmica. Meksiko je riješio Južnoafričku očekivano lagano, nekakva tvoja najveća iznenađenja, ako ih je uopće bilo, ili je sve prema očekivanjima? Pa niš posebno, mislim da je to sve ok bilo. To je poznavajuće, ne znam, sad ćemo pričati, ne znam, Maroko, Brazil, da je to iznenađenje. Nije. Maroko je bio finalista i osvajač, jel, na kraju, kako se dogodilo sad. Onda su u Africi. Znači, ne možeš reći da su nego problem je u Brazilu. Već duže vremena, oni jednostavno, mislim da su izgubili onaj svoj štih brazilski, da ti igrači su, njihove izvedbe su više onako, nemaju tu više zaigranost, nemaju improvizaciju, nemaju ta rješenja koje su nekad imali. Znači, izvedbe su im daleko ispod onog što bi oni trebali biti. Za razliku od Argentine, mene to uvijek sjetim pokojnog Đalme Markovića, trenera, koji je uvijek rekao, to su dva svijeta. Argentinci su borbeni, prgavi, kaže, i sad, velim, oni će... A ovi su na Copacabani. A oni su kaže, jedan Brazilac ok, kao u ekipi, dva nekako, ali tri nikako. Samba, gotovo, kao, možeš zaboraviti priču. Tako da ta iskustva tih starih trenera, to jednostavno su neprocjenjive stvari, vrijednosti koje su nam ostavili. Argentinci, kad gledaš, će biti opet slični, ali će biti ovisni o Mesiju i o njegovim trenucima inspiracije i koliko ga bude zdravlje služilo u onim najbitnijim utakmicama. Ali činjenica je da još uvijek može napraviti, nanizat par igrača. U principu, kad gledaš ko radi velike razlike, znači one ekipe koje mogu igrati 1-2, ne više 1-1, nego 1-2. Pokazalo se to Pulišić, znači on je prošao prije prvog gola, prošao je dvojicu, trećeg, odigra loptu i onda su faktički natjerali da se sam zabije gola. Znači to sad sam ispričao jednu situaciju. A imaš igrače tipa, sad ne znam, Jamal, ajmo reći on je sad tu krema, koji jedva čekaju da se okrene licem prema tebi da te ide dribljat. I to su njihove vrijednosti koje jednostavno daju im prednost. I šta on sad ima, 19 godina, kakav on pritisak ima? Uopće, daj loptu da igra. Daj mi da se igram, znaš baci da se igramo. Da li se ipak nešto malo mijenja karta svijeta, barem prema ovim prvim utakmicama, znači Južna Koreja je dobila Češku, ok, to je možda čak i po nekima očekivano, ali Australija je dobila Tursku. Pa Australija je dobila, ajmo reći, svaka čast Popoviću. Znači, taktički, savršena utakmica. 5-4-1 ili 5-3-2, ovisi kako, kad oduzmu loptu, preformacija u 3-5-2, brzi napad, kontranapad, gdje su mene više Turci razočarali, znači ne znam, tam desni centralni branič koji je kod prvog gola ispao ko Ratka, pa još uvijek vozi dole. To na tom nivou jednostavno uvijek budeš kažnjen. Ne može. I sad džabati Arda Guler, džabati ovi gore, kad jednostavno griješiš i pucaš tamo gdje si najslabiji. I onda ovaj drugi pogodak isto koji je djelo bilo, mislim sad ne znam da se ne zlažem, mali zadnji veznik koji jako dobro odigrao cijelu utakmicu, kontrolirao sredinu terena i još je zabio drugi gol, potvrdio to sve sa pogodkom. Znači oni bit će konkurentni, sad imaju 3 boda, poslije im je opet sljedeći utakmicu mogu igrati na isti način. I njima još jedan bod, oni su in. I napravili su ono što se od njih očekivalo. I poslije šta im Bog da, jednostavno ciljeve su ispunili i svi sretni, svi zadovoljni. Japan smo već spomenuli, to je isto još jedna azijska reprezentacija koja puca ne da visoko nego najviše. Ove izvedbe koje sam vidio u pripremnim utakmicama mi daju za pravo reći da bi stvarno to trebalo biti nekakvo iznenađenje. Pa oni, pa Koreja, pa
ti vidiš da oni idu, možda nekad vidiš šablonu u tome, ali malo su oni ipak i napredovali u odnosu na to od prije. Nije baš to više tako, skupili su nekakva iskustva iz tih europskih liga i imaju to nekakvo njihovo zajedništvo i idu, imaju inicijativu i cijelo vrijeme idu i spremni su. Skandinavci? Danske nema na svjetskom, ali Šveđani suvereni u kvalifikacijama, a Norvežani, ja osobno puno očekujem od njih. Pa gle, po meni isto bi trebali skupino proći i onda će se vidjeti kad se to malo sad ajmo reći piramida, kad se suzi. Velim, jedva čekam te utakmice gdje će doći ekipe gdje su baš direktni sudari, da vidiš da su slični, da su tu negdje kvalitativno i onda će se vidjeti ko je u boljoj formi, koji su pojedinci u boljoj formi i to će na kraju krajeva i odlučivati u svemu. To kad će se odlučivati, to ćemo još malo dočekati jer evo od ove epizode podcasta pa do iduće epizode podcasta čeka nas čak 14 utakmica svjetskog prvenstva. Njemačka je dobila Curaçao 7-1 ako se ne varam na kraju. Nizozemska, Japan, to očekujemo s nestrpljenjem, već smo pričali o toj utakmici. Noćne utakmice u Filadelfiji, Obala, Bjelokosti, Ekvador, tu bi moglo biti dosta izjednačeno. Ili? Pa da. Ili prednost Ekvadora. Šta ja znam, ja uvijek kad gledam tako, veseli me vidjeti neke nove mlade igrače koje vidiš da odjednom dođe dečko 18 godina i vidiš da funkcionira ko iskusan nekav igrač, ne znam, tipa u Maroku, ovaj mali, tu sam si baš zapisao, Ayoub Boudadi. Znači, dečko 18 godina odigra protiv Brazila utakmicu ko da je odigrao već 100 takvih, nevjerojatno. Jasno. I zato velim, volim vidjeti te ekipe kad vidiš da sve to ima smisla. I kad vidiš da forsiraju i mlade igrače i da ih nije strah gurnut mladog igrača u ekipu. I to me veseli sad i kod Japana i kod ovih, da vidim i takvi igrači nemaju opterećenja, oni će dati sve od sebe samo očigledno i ovi stariji igrači uvijek očekuju od njih samo da si borbe, niš drugo, ne moraš ti niš drugo. Da. Samo da ti ne zamjerim u pristupu. I sve će biti u redu. Zato volim sve te egzotične ekipe i ovo drugo sve, bar da vidimo da imaju tog nekakvog potencijala. Imamo 3 europsko-afrička straza, u Montereju Švedska, Tunis, u Atlanti Španjolska, Capo Verde ili Zelenorska republika i u Sjetlu Belgija, Egipat. To se sve igra zapravo sutra u odnosu na dan snimanja ovog podcasta. Jesu tu sve Evropljani favoriti ili netko od Afrikanaca može iznenaditi? Po meni jesu, ali gledaj, nogomet je takav, jednostavno nekad će neko na taktičku nekakvu zamisao uspjet zakinut nekog. Evo, jučer smo sve najave su bile da bi Turci mogli biti bolji od ovih, ali pa su izgubili. Znači, bit će sigurno nekih iznenađenja, ali u konačnici kad se odigraju po te 3 utakmice, mislim da će ipak ovi ekipe koje imaju bolji rating da će proći dalje. Saudijska Arabija, Urugvaj u Majamiju? Pa moglo bi biti to tu, Lila, zato što, velim, ovi dugo već par godina ulažu ogromne novce, dovode puno igrača, ovi domaći uz njih bi trebali, ajmo reći, se izdići i nešto naučiti. Imaju talentiranih igrača, samo sad je pitanje koliko će oni taktički moći to, koliko će izdržati da oni mogu pratiti taktiku trenera. Nabrajam već neko vrijeme, ali još uvijek nismo gotovi s 15. lipnja, jer zapravo u 21 sat igraju u 3 sata 15. na 16. igraju Iran i Novi Zeland u Inglewoodu. Iran je sretan da je uopće tu. Za Iran mi je drago da su tu, obzirom na sve, i da svijet vidi da oni postoje, da su tu i da egzistiraju. I to je već velika stvar za njih i za nas sve. Da, unatoč zaista strašnim problemima koji ih more i na samom prvenstvu i u kampu. Po mom skromnom mišljenju FIFA ih nije dovoljno zaštitila. Nije im dala ravnopravan status kao svim ostalim 47 sudionica ovog mundijala.
Ali oni su očito iz prkosa odlučili biti tu. Odlučili su biti tu. Oni će igrat ponosno za svoju reprezentaciju, igrat će za sebe, za svoj narod. S druge strane, praktički Novi Zeland je, reći ćemo, Australija u malom, igrači iz Championshipa, poneki iz Premiershipa, taj stil nogometa, oni gaje više engleski. Smo došli do kraja? Jesmo došli do Nismo Hrvatske? još, čekaj, tek igraju Francuska i Francuska 2. Evo ga, New Jersey, 16.6. 21 sat, Francuska Senegal. Meni je to odmah povratak na 2002. na 0-1, Papa Bupa Diop, fantastična Ti priželjkuješ na reprezentacija, El Hadji Diouf, Diarra, ja sve znam te igrače, to su bili tad, oni su bili hit svjetskog prvenstva. Kako su vaše očekivanja, ajmo reći, od Francuske? Pa evo, mislim, naravno da Francuzi, njihova ambicija je doći do kraja. Da. I to je okej, obzirom na sve. Međutim, ove pripremne utakmice vidi se da jednostavno nekad te i ne ide. Da. Sad, tempirat formu i nije to jednostavno. Dolaze ti igrači koji nisu imali, recimo, dobru sad završnicu i tipa Mbappe i to sve. Pitanje je kako su oni, kako dišu unutra, međusobno, da li su uopće, ajmo reći sad, da li je atmosfera onak kak bi trebala biti. Zato je tu Deschamps pokazuje da je majstor u tome svemu po dosadašnjim ovim rezultatima na tim završnicama i tim svemu. Sigurno da su favoriti. Mislim da će samo im pitanje biti efikasnosti. Da li će oni, da te krene odmah, onda oni mogu natrpati 5. Ali može se nekad desiti da te ne krene, pa ko u ovoj pripremnoj utakmici protiv Obale Bjelokosti, pa izgubiš. I onda se misliš, šta? Znaš. I onda već sljedeću moraš pobijediti. Tako da, bit će veselo. Moja Norveška otvara u ponoć 17. protiv Iraka. Veli moja Norveška, jer stvarno imam veliko očekivanje od njih. Pa mislim da bi trebali dobiti. Obzirom na sve, da su kvalitetniji i da... Koji je Argentina protiv Alžira? Irak se jedino vodi ovim neriješenim rezultatom u pripremnoj utakmici sa Španjolcima. Sve X, klade se na X. U Kansasu igraju Argentina, Alžir, 17.6. u 3 sata ujutro. Volim Mesija ko da mi je rođeni brat, ali ne znam da li će se probuditi. I onda utakmica koju ja jako čekam, jer sigurno ću to gledat, u 6 sati ujutro Santa Clara. Samo zbog toga sam svjetsko prvenstvo čekao, Austrija i Jordan. Tako je. I željno iščekujem kako će Jordan odgovoriti na visoki pressing Austrije i Marka Arnautovića i da li su jordanski stoperi spremni. Tako da, željno i ja iščekujem tu tekmu. Da, ali se priključio znaš kak se zove iz Dinama, šta je se vratio u Hamburg, jel? Jel Vidović? Ne. Ljubičić. Dobio je poziv, jel se ozlijedio da. Tako da možda, navijat ćemo ako ništa zbog njega. I još uvijek nismo došli do Engleska-Hrvatska koji igraju tu istu večer u Dallasu. Dobro, kad mi igramo? Za 2 tjedna ili za 3 dana? Mi igramo za 3 dana, ali prije toga još moraju u Houstonu odigrati Portugal i Dr. Kongo. Pa to će možda biti prilika da se Ronaldo raspuca. Do sad nije ga baš išlo, malo je kikso bio. Možda doktor ne da. Tako da sad ćemo vidjeti u kakvoj je formi. Ako će igrati. Ipak je on tu malo jača, ajmo reći, sponzorska karika unutra. Dragi gledatelji, ovo sve skupa nismo slučajno spominjali i najavljivali. Riječ je zapravo o tome da se i vi možete poigrati s nama, kao što vjerujem mnogi od vas znaju na našim društvenim mrežama. Možete prognozirati rezultat svih utakmica. Naš dragi Škec vrlo revno najavljuje svaku tu utakmicu. Imate lijepo pravila bodovanja ispod, možete gađati rezultat. 8 je utakmica iza nas i evo ono što mogu ja za sad reći, 55 vas se za sad poigralo s nama.
Dali ste 181 prognozu, pogodili točno 11 rezultata skupa sa mnom. Od toga je 6 točnih rezultata pogođeno odmah prvi dan. Očito je utakmica Meksiko i Južna Afrička Republika bila najizvjesnija tih 2:0. Najmanje Australija, Turska, tu niko ni blizu nije bio. Tako da je to ono po barem ovim prognozama najveće iznenađenje do sadašnjih utakmica. Red je da i velim poredak od 55 igrača. Mario Štehec vodi sa 12 bodova. Isto toliko ima i Damir Foder. Treći je neki tamo Nenad Kovačić sa 11, ali on je van konkurencije pa nije bitan. Ali mi je posebno zadovoljstvo reći da je odmah do gospodična ili gospođa, nisam provjeravao. Evo, Škec sve zna. Bračne statuse, Maja Sambolec. Pozdrav Petrijancu. Da. I tako da nastavite se igrati s nama, dugo je svjetsko prvenstvo, tek je 8 utakmica odigrano, samo do srijede imate još 14, a do kraja svjetskog prvenstva, ja ne znam, valjda ću trebati jednu Excelicu od 4 metra. Da to sve skupa izbrojim, ali eto, sve imate na našim društvenim mrežama. Dečki, došli smo polako do kraja, nekakva završna poruka. Živjela Hrvatska. Edo. Nemam što reći na ove dvije riječi, ali ipak ću u svom stilu Živjela i Bosna. završiti ovaj jako ugodan razgovor. Najprije zahvaliti gospodinu Solomonu što je izdvojio vrijeme i toliko vremena što je evo s nama porazgovarao, podijelio svoja iskustva, svoje dojmove, svoje anegdote sa našim gledateljima. Također šaljemo i pozdrave u Sjedinjene Američke Države, našem Deni, našem Zvonetu, cijeloj hrvatskoj organizaciji Croatians Online, također i ljudima koji će putovati u SAD, izdvojiti nemala sredstva da bi pratili našu reprezentaciju. Vidjeli smo prekrasne kadrove koje su nam ustupili Zvone i Croatians Online, tako da vjerujem da će Hrvatska imati jako lijepu podršku. Hrvati u SAD-u žive za to i želimo im samo puno sreće, a ako treba da oni svojim navijanjem gurnu Pickfordu jedna kroz noge i mi ćemo biti zadovoljni. Ili neka krtica, ko što si Tako je, krtica. Valjda nisu baš ovi toliko u Americi ravnali to previše. U Meksiku možda. U Meksiku, da. Pa ništa, evo, i s moje strane, evo, samo poruka, poštovani gledatelji, zapratite i nas i naš kanal i zapratite svakako kanal podcasta Čakule. Oni stvarno imaju izvrsne podcaste sa jako dobrim gostima, dosta i miksamo te goste, evo i Samir Toplak je bio prošli tjedan, neki od njihovih će biti i naši gosti i evo idemo zajedno u nove pobjede. A što se tiče nas i nastavka ovog serijala Mundi 26, za srijedu vam pripremamo nešto potpuno drugačije ovdje u Football pubu TTS Sportskog centra. S obzirom da se tu večer u 22 sata igra utakmica Engleska-Hrvatska, pa su nam svi treneri i igrači ovako fokusirani i nemaju, nećemo ih ometati u njihovim analizama stručnima. Za srijedu pripremamo nešto sasvim drugačije. 4 barda varaždinskog novinarstva, moj dragi kolega Marko Breljak, ludbreški iseljenik, odnosno Varaždinac na privremenom radu već 20 i nešto godina u Ludbregu, Neven Jerbić, izvrstan i kolumnist, i novinar, i publicist, Branko Detelj, evo moja malenkost, pričamo o svjetskom prvenstvu na jedan malo drugačiji način, malo sociološki, malo ćemo se dotaknuti i ovih nacionalnih pa i nacionalističkih tema. U svakom slučaju jedan sasvim drugi pogled, a opet, naravno u fokusu Hrvatska i Engleska tu večer i sve ostale utakmice svjetskog prvenstva. Budite s nama, budite na TTS-u, pratite nas na YouTube kanalu i evo momci, možemo samo pozdraviti gledatelje. Bilo nam je jako ugodno razgovarati s vama, evo pozdrav svima. Ljudi, gledajte nas, pratite nas, od nas zaista možete očekivati neočekivano.
Točno, i sportski pozdrav iz TTS.